Wamukanisa simba ni mkutuba yao na ndinga na lomputu mingi na beno mekubakulave muzo ya kutuba diambu yae mukele na ntima yembi na muntu ve me yae wanaka diambu ya nguri na kuiza kutuba yao na ngolo betu mekutala bizizi ya kimpo aleme kuiza kuna kufinga betu mingi ya kufinga munu mosi, kufinga kento ya munu, kufinga babana, kufinga dikanda. Munu frère Abeno Alain Kimpo, munu kele indigné à 242, awa na Paris awa. Munu kele lieutenant ya Nitu Roland. Mouza Saka Beno Kenon, Nitu Roland, Kevin a ton, ya ku répondre, baïna baï tout que na kusalaka bienve. Awa mgo konda droit au but. Yakele frère Abeto inakele na Canada, Bernard Pungi, na Edim Kelawa na France. Un Congolais, yavon intellectuel. Yavon inakele intellectuel ve. Si ben kuwa mambo Pungi, c'est que Beno na pungi, Beno na ba pungi que l'état pour mosi. Parce que pungi, il tourne que na cela ka bien vu. Si ben ku ambasi na babilu mo ku iza que non pungi me kuma kilaou, Beno ko sala tembeve. Pungi, c'est un menteur. Même depuis un banda ko sala banani yana ba B vitré na, à l'époque ya banda ka B vitré. Mais awa me kuma B compte plaqué. Parce qu'elle a fait un sujet, même à l'époque, les gens qui ont été vitré, il y a un vunaka, un sujet mingi, il y a une vérité. Mais comme nous sommes dans la lutte, il y a même un poukou. Si il y a un moyen, il y a que l'eau ça s'assout. Si il y a un lenda, il y a un acclamé un poukou. Pungi à l'époque. Il y a un membre mingi, il y a un vunaka. Il y a un zone ba B vitré, ba mambe kaka vanaka ya chile kave. Mais betu vana kangaka inua. Ina ben fona kusaba yao. Mungana kwa s'adresser na beno. Les supporters de Pungi, des aveugles, ben ke bas aveugles. Hein? Un aveugle ne peut pas conduire son ami aveugle. Le deux vont aller tomber dans un trou. Parce que ben na Pungi, na beno, na baidim, ben ke ba aveugle, ben ke talakave. Pungi qui n'a nous vunu. Pungi est parmi Babanja diaspora qui n'a nous vunu, n'a pas dit. Bah me proposer mettre un bongo mingi. Si mettre on a sur la peuple V. Si mettre on a sur la boîte avec le Congo. Kabet baka comme bongo. Bah proposer que Nitu, bambongo mingi. Bah proposer que Munu, bambongo mingi. Bah on a beaucoup de monde même n'a appel vidéo. Quand j'étais chez ma tante. Baki attaqué Mounou. Que si vous avez mbongo, ils ont attaqué Bernard Pungi à plusieurs reprises. Nitu Roland va a toujours paria Pungi. Que Nitu Roland qui a un passeport biométrique, pouvoir que ça qui a un passeport, tandis que Nitu Roland qui a un passeport, il y a Tama. Moi je répète, il y a Méniaou, na couverture, bas là qui a du boulot, ma passeport à l'époque. Vous mes grands frères, mes grandes sœurs, Beno zaba ba marque ba passeport ina. Marque passeport mu na zozaka. Na couverture ba cela ka di boulou. Donc Pungi, tout ce que tu vas dire na peuple congolais, ba ene ke croire nge, c'est que ba ke ba zoba mutindunge. Tu te dis intellectuel. Tu te comportes comme un abruti. Aucune leçon d'éducation. La maman de Pungi c'est ma tante directe. C'est ma tante, Foben Kouaya. Pungi, c'est le neveu de mon père. Naba vidéo Luta Kaina. Mouza Saka Benyao. Yandina, Yandina. Yandina, que même père, même mère, na Canada, kuna. Il est parti voir son frère pour dire que non. Fongue ça la audio que ça n'a congolais que non. Betuna Alain Kimpo, Betkeve famille. Bon, Benota la moute que manga, frère de famille. Ben mettez le niveau ya mutu, niveau ya time ya Pungi. Que
compté ça même hier Yandina, son frère qui est soulard au Canada là-bas. Pungi c'est un mauvais. Quand je vous disais que non, Pungi, il a un vilain cœur, ben on a ça mon badout. Yano kutubati yani kile muntu wa dikanda ya munu. Bon, munu kumbu ya munu Pungi. Hein? Kumbu ya munu Pungi ve. Pungi. Donc si yani kile muntu wa dikanda ya munu, yani ke uzava nkumbu ya munu mbote. Hein? Si yani kutubati yani kile mpangi ya munu beto kile dikanda mosi, yani kubokila nkumbu ya munu mutindu nkumbu ya munu ikele. Hein? Mutindu tatu na mama kupesaka munu yao ya Pungi. Yani kana kubokila munu Pungi. Pungi. Ha? Ina nyoso kana kulagisa jijake. Yani kile muntu wa dikanda ya munu ve. Bon. Bifinga ni mwezo kutuba abetu kukota kuna ve. Mekima beno nge kubakula. Yake kima ya mayela. Ina ya mpange yani nitume kuza usala. Paske ni nitume kubaka yao metula na bijizi yani na YouTube. Na bijizi yani ya Facebook. Na ukaulea bisika nyosa. Ina kana kulagisa tiki. Nitu kele bakala ve. Ha? Si nitu kele nangolo ve ya kuza kutuba makedika na beto wa Kongo. Yaka kulagisa ti ntima ya bao yaka ntima ya mbote ve. Ansa muti. Beto kubukaka yani nakuza kutubila beto jambo ya mbongo ya lumea ina beto kukubikaka sambo ya kupesa yani luve ya kufuta banzonzi ina ke kubumba yandi ha? Na jambo ina beto taraka mone ya mmoshi kuza kubaka kizonzili ya yandi yai mtinu wa telefoni ina kutala yao ya kupesaka munu mkele mingi mekutuba ina kele mpangi samuti pele kutangu ya kaka mbongo kele vena yandi me bete na kusala mwakima kubukila mpangi ya kaka ya betu wa Kongo na kukubika mwa mbongo na kusadisa yandi na kuna kubaka banzozi na ke kusadisa yandi ke vanda banzozi yandi mantola iluyalu na kusambusa bandi ya mumboshi. Bon bete salaka yao mukanisa depuis 2019 ou 2018 bete salaka diambo ina. Bon, tamu nyoso mgezonza na yani wako tu bete mkoma na diambo yai. Diambo kele na bazusha yaka nakona na ntwala. Yani munu kutuwa makeji kaze. Kina bete metala jaka mwane mmoshi mekuiza jaka kuna. Kumanisha yani buzitu unakuza kutuwa diambo mingi yaka kele luvunu kuna. Bete mkoma kanisa vimetuwa ti. Wapu mtinu diambo yai kena kukuendila kaka mtinu yai. Pangi kai metuwa ti. Febeto kubukila mpangi nitu. Yani mkusala kisoniki yani mkubukila mpangi nitu. Bon, mume kutala yao ti yaku maka mwadi yamu ya ngudi. Mume kone na mansweki na manima ya ba meso ya bantu nyoso. Mume sosa kuilika yao. Mume bokila mpangi ni tu na kutuma na yani ti. Kuza kutubila beto makilika na jambu yai. Lemu kwenaka na manima na kubokila yani. Yani manga kukwisa kuzonza na mungu. Bina kuya. Mume kwenye kutala muntu yani makatuba kimpo wale. Bino le mkila mungu. Mekona kutala muntu yani mbeke tuba kimpoa. Beti mesolo na kimpoa. Le mmetuba kwa. Tuwa na yanji. Mwaka na nsatu ya kuzonza na yani sa mti. Betu sala wapu mutinu. Betu kujilika diamu ya kuizawe na mantuala ya bantu nyonsa. Yani betu wana muntu yani pesa mkensu ya munu. Na nasika ya alenki. Nasika ya nituro. No? Bon. Yani kizaka vwe kuzonza kwa. Mambo ben mesala ben metala yani kuisa yani metu ave makirika mekashina bitu pangika yamani kutula tia yani mkone na mansweki na kuna kutala ina bakatu ba ilise ya justice mekona kutala watu mutinu ilise ya justice nena kunata bao nyonzo zole yandi na bandia mumoshi na mantwala ya procureur ila baka kukula ba procédure d'urgence mais yani mkukuiza kuzunzila beto vya unakacha makirika. Mutinu mutinu kutubila beno. La procédure d'urgence, il y a quelques kusambu sa bantuve. Il y a quelques kunata ba partizo le manto la procureur. Mutu ke kusambu saka ni juja, ni procureur ve. Procureur ni muntu yalu yalu, ina ngibuza kutuba na kusala ti muntu yae ni yani kina tor. Mutinu bagatuba ni yani kina mambu fuba juja kusambu sana kutula na boloko ukusala tiana kufuta mpaku to kufuta wa mpaku na jambu ya imbi ina yani mekusala. Yaba kana mutindo. Lena nukuza kutuwa yao, yani kutubila beno yao na makidika ve. Yani nukuza kulakisa beno yao mutinu ti, yame kuma victoire. Mutinu yame kuma victoire.
ti bon ba mambo kai kuza kutuba pongi kuza kutuba wanaka ya luvunu donc yandi meku nata na kukanga bandia mumboshi me yina keve kusambusa meno kuza batata e yandi kulakisa beto mekuma mutindu bantu ya imbi mutindu tuza kuvuna diamu na sika ya yandi meno kwa o procedure na yanu kusala yina ke kulomba ve kufuta mbongo na avocat meno kwa batata donc pile kuna mbongo beto kubikaka na makedi kabisa kulombila yandi na kuza kusala yani mekukondo kusala yao kasi na manima yani kuenda kuyandi mosi kena kibakala ve na kuza kuzonza yani kufilisa niki mpoale na kuza kufinga munu bizizi ke kuna mina kuna kutala mifinga nyonso kufinga dikanda ya munu kufinga bana kufinga kento kutula munu mutindo bandi na beno kutala yao me nyonso tu ya ikisamu na iki ina niki ina kini jambo tena kutubila bena samu na iki ni tu yani mosi rolome kuzave ki bakala ina na kutuba timungo kukota vena ba polemique meni yandi kena kukabula ina kimpo aleme kuza kuzonza kuza kufinga pongi ina ke mvutu beno mosi fumeno kubaka yao me si beno kutana mbote ni kuna metona kutuba yao bantu ina kele na betove beto kana kumwana muzingo mosi ve muzingo ya beto ya kele ya bakongo ya kunwanina beto bakongo na mbanda ya suda beto ina baka na kufwa baka na kuvelisa beto ina baka na kuyiba beto ina baka na kubaka bantoto na kupesa na bantu ya ishi ya nzenza kunwana ya beto kele ni ina kunwana ya beto ya keleve ya Kongo ya inza ya mvimba ina ngena munu ndandu ikeleve donc beto na bawu beto kena kunwana beto na kunwanina diambo mosive beto mekwizana na mvutu ina baka tuwa na mvutu solution keleti tukisala inza ya mvimba na kubumba babantu ya beto yake ni mutino bao bame kusola kubumba ba moshi ni tunampange yandi kimpoa le ina miku ya kufinga bame kusola kubumba ba moshi bame kusola ngwisani bame kusola kutatamana na kusadila kusala na ba moshi mukimwe nga butala ba moshi na kupesa bao mikana na kuna lakisa ba inzo mekansi mvutu na manima ikeleve bayinzo ina baki na kukondwa pe kubaka yao na kupesa yao na kati ya bapeple ya bao bena kutala watatra donc beto kana kunwana vita mosive baba kana kunwana na kubumba babandi kubumba baina kana kufua beto kana kunwana na babantu ya beto na dikanda ya beto me ina kana kusalati bao kana kutala yao mboteve samuti bami kuza kutala netiti beto mekuza kubaka kimfumu ya bao yake ni motilu yake jambo ya kimfumu ve yake jambo ya kubumba bakongo na mantwale ya babantu kana kufua beto bantu kana kumanisa beto buzitu bantu kana kubebisa bantu kana kumwangisa mekansi kimpo alen keveleve muntu ya dikande ya mkanisa ti bilumbu kulataka kununtu ya munu kuza kutuba na bazojo pele kosiana baraka muntu ya dikande ya munu yanzu na kuzaba tete nkumbu ya munu kumbu ya munu kele pungi ve pungi mutu bagana kubokela munu mutu yanenge na kubokela munu siani kele mpangi ya munu ina betu kele menga mosi wapi mutindo mpangi yange ya bakala to ya ketu ke kuzimana nkumbu ya muntu ya kati ya dikanda yani ngutala betu mekuza kutala yauti ina kele bandia tulu ya bamboshi babayina kena kusala na bao samuti na kati ya intu ya bao yake leti sibeno kunwanisa pongi kubebisa pongi yake leti beno kukanga kiyenge ya bana ya suda yake leti beno kukanga inza ya mona ina beto bakongo meko sala kuna yake mayindu ya bao kenini bebake kusosa nani bake kusosa mubembe mutindu munu beko na kusosila yani mubembe comme kimpoke kutuba tanke mubembe bo kimpoke kuza kusala jambo ya beno tu kimpoke kutuba na bao tanke muntu ya dikande yake pele kumuna kutala yauti yakele muntu pele na pwale ya mputu kuna kena kutubila yani ba mambo kena kutubila yani ba mambo bao baza bave mutindu zola vanaka na munu na mama ya munu ni na mekupesa munu nkele ya mingi na kuza kutuba jambo ya mama ya munu ina kile jaka ya moyo ve ina munu pongi mekukondwa kwena kutala kisika bakukundaka yani ina mekupesa munu nkele sa mutimuza bati wa mama mingi mekuza kutuba na munu mama mingi mpesa munu malongi kutuba jambo ya hivi
mais ya ikele jambo ya reputation ya muntu, ya kele jambo ya reputation ya dikanda ya muntu, ya kele jambo ya reputation ya babana ya muntu, ya kele jambo ya reputation ya kento ya muntu. Muna kubika ve muntu mutindu kimbo ina bantu nyonso zabila yandi ina bwala ya mputu ina kuna kulumbaka bambongo na bantu nyonso. Mepeleko nume kuzaba samu na iki ya nume kutuba yao. Samu niki ya nume kusala nkele ya yani nazulu ya munu. Ya ikele bizizi ya NTTV. Yani salaka kisizi ya mosi yani kusalaka ya zoli yani kusala ya ikizizi ya tatu. Peba nzonzolo ya kaka ina baketua ba audio. Pia ni kusalaka. Me munu mvutulaka ata mvutu motive. Me mume kanisati ila nvani kuza kuloma munu mbongo. Mumanga kwa kupesa ni mbongo. Samu na iki mumanga kupesa ni mbongo. Mungu kutubila beno. Samu ti bantu mingi vani kubukila munu vani kutubila munu. Munu meku kutana ati mpoka kabubu yae. Munu meku zaba ki mpoka kabubu yae. Wapi mutindu kilumbu meku luta kilumbu ya zori anga ngobukila muna kulomba mbongo wae. Ba mama mingi pe meku tubila munu yao kuna meme mfumu ya yandi mosi meku tubila ka munu jambu yae. Mungu kutubati peliko yani tena kulomba mbongo na babantu nyonso. Ina kele bansalulu ya Mbo TV. Ina kena kulagisa ti na mantwala ya banguna ya beto nkalia mpemba. Beto kele bantu ya pamba kaka. Eba ina nyonso kena kutala beto kena kukanisa ti beto nyonso ke mutindo yani. Mutu waka na yandi kwena sosa kisalu nge kusala nge kuzwa kisalu ina kupesa nge luve ya kuzwa bambongo. Yake ni mutindo. Me ina mumanga kupesa bambongo ya kumaka jambo ya nene. Yaba ni kufisa banzonzolo na kusala ba menace. Benu kusakana ba mamuke sa ben vidéo mo sangolo quoi. La bande que aïr benu bien comment dans la diaspora. Kusakana mun be. Ngena mutenge dib. Mamuke zimbis benu dans la diaspora. Attention. Attention. Kusos pe ba prétexte no. Ngeke fa wasam na ko pesa ba bantu ba pata. Kusos pe ba prétexte no. Ngeke fa wasam na ko pesa ba bantu ba pata. Kusos pe ba prétexte no. Ngeke fa wasam na ko pesa ba bantu ba pata. Depuis ce temps-là, comment ça fait même 1 an ou comment? Vous me demandez encore comment va pata? Parce que je suis très poli. J'étais bien élevé. Tu entends? Mais si bien continuer, hein? Mouka toko ben na diaspora wa. Baba bantu. Ke yi ben maintenant frère ko yina. Ngena idim. Yani mouka na dossier ani mume expliquer nge mouka na dossier yani. Yani vana vana Canada mouka na dossier ani nyoso. Donc c'est un continue ka kusala ka ban. Na mouka salbeno, mouka salben vidéo à la fois. Na ngena yani. Tu comprends non? OK. Je pense que comment ngeme ko wamono. Ne jouez pas avec moi. Mais awa amekuza kutuba badiambo mingi na kuza kuvuna anke muntu ya dikana ya munu na yandi kele menga mosi ve na familia beto malongi ba kupesaka beto ya kufinga ka babantu ve mutindu ba bakina kusala kufinga ba keto na kati ya bakaleson kufinga bakala na kati ya bakaleson ya ba ameno kuwa batatu na mama. Donc yawa naka jambo ya nguri na munu na kuza kutuba yao si bakituba nitu kina ngolo ve bakala ve na kuiza kufinga munu na mantwala mianiko kufilisa jina yaniko muntu kwenda kutuba lieutenant ya yani na kufinga munu na kufinga kento ya munu na kufinga babana ya munu na kufinga dikanda ya munu na kufinga bakunutu ya munu ili mumenwana na ngolo ya munu ya buleki na kunata au na mbanza ya Canada ina ke enseignant ya nini au na Canada na kutuba tiange muntu kuna kuno malafu ina ke banzonzolo ya Mbo TV. Mais nitu Roland vana kavena luve hein na kubaka bizisi ya mutilu ya pilina kwenda kukabula bisika nyonso hein mais yina kena kulagisa nkele ya bao ina waka na yao na zulu ya munu mais kasi munu mukele na jambo mosi vena na bao hein bentu wana bao makina mutilu ina ya kile jambo ya betu ba Kongo betu kena kunwanina ba Kongo baba mkisola kisika ya bao kwa kunwanina ba moshi. Donc betu na bao kele muzingo mosi ve ina betu wanaka kintwadi na ntangu ya ntama baba wanaka na mayindu ya bao ina betu mekuza na mvuto ya basisa ba Kongo na kati ya mpasi ba mekubasisa ngandu ya bao
inaba kuzaba na kufinga babantu kufinga bamakanda na kuza kuvunila tibao kele bantu ya makanda ya beto ayake mutima mekansi muko na kutuba yao na ngolo na ntola ya babantu ya beto ina niturolome kubaka bifingu ya kimporolo kena kukabula kutula tina YouTube ya yani yake na kulaisa ti ni yani niturolomu tufilisaka kimpo na kuza kufinga munu yake le jambo ya ngolo sa mume kutala ti batu na tuba beno na beno komase kunwa na ve beto na beto ve baba kina Gregor negatif ya kubuma ba mosi ya Kongo ya bao ya kintwali ya mosi na bao kamuza ba vesi bakuna kota na babinzamizambi ya bao muzaba ya munu ve mekansi muzingu ya bao na muzingu ya beto okeli muzingu ya kaka ya kusoba beto kena kunwanina bantoto beto kena kunwanina bimvwama ya beto beto kena kunwanina babantu ya beto kuna na suda ya Kongo baba mikusola kubumba ba mosi bame kusola kubumba banguna ya bao banguna ya beto bame kusola kuvanda ya bao kintwali kuzonza ndinga ya banguna ya beto do muzingu ya beto na ya bao yakele muzingu mosive ina bakuzaka na beto na mbongi ya banaka mayela ya bao na kuza kusalati babantu ya beto bakongo kutala bao bantu ya imbive pino bana kutala bao bamvula mekuluta bame kukangama ya bao na banzonzo kaka kuna kulakisa bainzo kansi solution mvutu au ni kukondwa kulakisa na beno yake ni motino ila vitu kuza kusola mvutu vitu mekuma bantu ya imbi yake ni motino ila yake ni motino yake le kiadi mingi batu kumungula kutala batu na usonika diaspora congolaise mina kati ya diaspora yake le naba motino vitu na kutuba bafalaizo bafalaizo sont les pharisiens donc parmi nous il y a des débrasis. Parmi les Congos, il y a des débrasis. Les débrasis qui sont là pour protéger les Mossi, qui ont toujours maintenu les Congos dans la colonisation intérieure, des traites, des manipulateurs, des gens qui n'ont jamais voulu dans la solution. Il y a des gens qui ont beto na kula kula kisaka ba bima tu ba kingande meku sale kingande meku yibaye mais quand c'est pas qu'on a kondo ko pesa solution. Il y a beto kunata solution beto meku mabantu ya imbi nikaja mpa mtantu mkulu mwana ya mudaome sasu mekuma muntu ya mboti mikuyu mekuma ni pongi yakele kiadi mingi awana kajamu ya nguri sa mtu mekutala ba mama mimi mekutuwa yao beno na kokota jaka na jambo inave mekansi ya banaka jambo ya nguri na munu na kuza kutuba yao ni turo no mekufilisa kimpo na kuza kufinga munu ni yani kena kukabula me yaike na kulakisa benoti depuis ntama baba ni kusalila bayao bantu na bami kusola na kubumba ila wake tuba jambo ya passeport ya nituro longtemps betu banaka na États-Unis muke banda na mambo ya passeport nituro lonke fina passeport biométrique ba passeport ya malmal yai combien que le moutou, pungi que le moutou que n'a posé n'a Jidi Gaël peut-être, n'a pas Eli Moussampa, n'a pas témoigné, ou on peut passer pour une akele nanitou. Si y a biométrique, ba passeport est malbalou, ou y a que ba passeport est tama, il y a une couverture qu'elle est nadiboulou. Ben vous voyez que dans la vidéo à mon Amazono, nous avons benou. Ken ni tout long, yani kele na passeport, ya ntama, yina na couverture basi la kalibulu. Yina vanaka ba passeport, ya l'époque, ni na ni tout long kena yao. Ni passeport na ba prolongé ke yao. Ni passeport na yani kuzwaka visa na kukwenda na États-Unis. Eli Moussampa, Jidi Gaël l'un témoigné, passeport na kele na niturulo. Donc, un Congolais, il y a un intellectuel, il y a un intellectuel, si ben coup à mambo ya pungi, c'est que beno na pungi, beno na ba pungi que l'état pour mosi parce que pungi il doit que na kusala ka bien fait
si ben kuwa mbasi na babilumu ke kuiza ke non pungi me kuma kilau ben kusala tembeve. Parce que mutu est normal. L'un quoi la vous n'avez. Mutu que na la lutte. Sans la libération, il y a Congo, qu'un jour Congo va la libérer. Il y a l'un vous n'avez, il y a une fois des alphabets de Mambo, il y a Tcheleka Mambo, il y a vrai. Pour lui, c'est un monteur. Même depuis un banda pour ça là-bas, banda n'y a pas bé vitré à l'époque il y a banda bé vitré. Mais à ouais comme un bé compte plaqué parce qu'elle devient qu'avait dans le sujet. Même à l'époque les banda beaucoup là bé vitré. Il y a un banda qui vunaka, bah sujet mingi il y a un banda qui a vérité. Mais comme nous sommes dans la lutte, il y a même beaucoup. Si il y a un moyen, il y a que l'eau ça s'assout. Si on est l'enda, beto nyoso ke acclamé beaucoup ila. Si avant n'andeke, moudlenda sala, manière que nous avons l'eau ça s'assout, beto nyoso ke vana na mani maya, ndeke na beto ke acclamé yani. Ni façon même teraka pundi à l'époque. Il y a que mambo mingi ya vana vuna. Ina vana zonza ba be vitré, ba mambo ya vana ka chile kave. Mais beto vana kangaka inua. Ina ben fana kusaba yao. Siku congrès ya bwala ya Amérique salaka depuis 2002. Ni siku kena kutuba mutindu ya. Muntu ni muntu ke kupuiza na mbanza ya Amérique, toke na kulomba visa ya Amérique, faut kuvana na passeport ba ketuba passeport biométrique. Zéro exception. C'est le congrès américain qui le dit. Betu basa mikanda betu kutula yao na mur ya betu na Facebook kuna mena kuna kutanga. Ina ke misiku na mbanza ya Amérique na congrès bakaka depuis 2002. Betu na banito betu kutanaka na 1999 kuna na mbanza ya Amérique pangi nitukuzaga na visa ya Amérique ya yina kena kutuba tiana banaka na passeport biométrique ya kena kutuba tiki yani tubulaka lieutenant ya yani ve mbulumbulu ya yani kibulu ya yani kena manima yani tubulaka yani makedika ve ya kena kutuba ya shari kena passeport biométrique nani kupesaka yani passeport biométrique ni baba mboshi sama yiki bamboshi kupesaka yani passeport biométrique ina ke mvutu mga bika yana beno ba Congo na bayina kena kati ya buzoba bayina bakena kuhuna bayina kena kuvanda bangunga ntangu mingi na kuna kutala bajamba kuza kutuba na jambu ya bakaleso ya Antoinette na jambu ya makangu ya Sasungeso ina kena landano na kati ya mgena munu ve yale makomandi ya mwina bamezola muzingu ya baya kufinga kasi ya beto kaya kubasisa mikanda na kuzonza makedika na babantu ya beto mingi na beto banime kukangama na kati ya jambu ya luvunu bamvula na bamvula niku ya beno kutala muzingu yai meku kwenda vena ntwala luvunu kele mingi na bao kena kubaka lumea ya bao mwena kutuba vea ti niturolo na kimpome kudia mbongo mekasi bandia tulu ya bao yai ya kukanga beto ya kumelisa beto na bamoshi yai kena kusalati zula ya bao kele ya mingi na bamoshi zula ya bao kele ya mingi vena beto bantu ya mpangala na beto bantu ya Bwenza na beto bantu ya Lekumu na beto bantu ya Nyadi na beto bantu ya Luango yake ni mutiduna. Donc depuis ntama beto bani kutala jambu yai depuis ntama beto mekukota na mambo yai kasi bami kukondwa kuza kunwali na bantu ya bao baka na kulanda bamboshi
bambosi mutindu kena kopesa ba mikanda bambosi ni bao ke ba mfumu ya bao bambosi ni bao ke ba nzambi ya bao ebame kusola na bao ya kanisa ti kufinga pongi kubebisa pongi yakeli tibake mwangisha kiyenge ya bana ya suda mene tuba na bao abeno na kumwangisha kiyenge ya bana ya suda asiki mpya samuti kiyenge ya bana ya suda kele jambo ya tata nzambi beto tubulaka beno yao ti na mansukunu beno kukutala babantu mingi ke kubasika na mansukunu beto kele na kukwena na nzila ya mansukunu ne bake tubaka na mputu la dernière ligne droite beno na kutala mutindu bake na kunuanisa beto bake na kulakisa sasume kuma mutindu mbazi ya tata nzambi bake na ntangu keke tala bake kufinga sasu mutindu yae kansina mpipa bake le kintwali na bantu ya sasu yake ni mutindu ina nebeno tuwa na nituro non yake le kiari samnange samuti munu meku basaka ve jamais me basaka ba video na kufinga nge jamais que mu mesala ba bizizi na kutuba ti oh nituro non ke play nituro non ke moni ankadi ampa mtantu mukuyu nituro non ke mutindu yae nituro non ke imbi beto bukilaka ngenda kuza kupesa makedika na jambo ya mbongo samuti jambo ya mbongo ina beto kunwani na sura ya Kongo yake na kunata makedika ngeme kukondwa kunata makedika ngemosi ngeke na kuza ve ngolo na kuza kuzonza ngeke na kufilisa mpangi yange kimpo na kuexpose ya ina ke kulalse ina ke mayele ya nkari hapa mtatu mkuyu ina ke ba nsalulu ya PCT ni turono ya kele kiadi mingi na jambo ngeme kusala ina ngena kuna kutula bizizi ina mame kufinga kentu ya munu beno tuba na kimpo yani zaba kentu ya munu yani zaba babana ya munu yani zaba yaya ya munu yani zaba bakibusi ya munu yani zaba baove yani zaba kisika bako kunaka mama ya munu kisika bako kunaka tata ya munu kisika muko butamaka bankumu ya munu kele nani beno tala watatara ina ngeko bokela munu pungi kumu ya munu kele pungi ve ina kena kulakisa ti ngekele ve muntu ya jikanda ya beto ngeke bayina ngeke kuna kuvunaka babantu na kuona kukota na kati ya makanda ya babantu kunutu ya munu mekutuba na banzonzolo kena kutambula yani ke kunutu ya munu ya ntama yani kuzaba ngeve mpe yani kuzaba ve mama ya ngeni nani tata ya ngeni nani pa kuzaba ngeve samu na hiki ngena kuna kuvuna babantu ngekele muntu ya dikanda ya beto yakele nsoni beto kuzaba ngeve kuza kuvuna ve na mantwala ya babantu ngekele kanda ya beto siba mboshi meko pesa ngembongo na kuza kuvuna tatamana na kudia mbongo yange samuti mutindo bakupesaka beto bakukulisaka beto na education ya beto yakeli ya kukuza kufinga babantu ve mutindo beno kana kusala sibena kana kunwani na Kongo ya Kintwali même Kongo ya Kintwali bake kufinga ka bakento ve bake kufinga ka babakana na kati ya babilele ve yake kuiza beno kutuba jambo ya politique yake ni mutindo ila donc ya banaka jambo ya ngudi mumekulala bapongi mais yake le réputation mule na kubika ve bantu kubebisa reputation ya munu reputation ya babana ya munu reputation ya dikanda ya munu reputation ya bayaya bato baleki ya munu beno kwa depuis ntamba bana ko kusala yao miyame kuma ntangu na munu na kuza kutuba na ngolo beno tuba na kimpo ale yani keve muntu ya dikanda ya munu yani na kuvanda ve muntu ya dikanda ya munu yani kanga yenu yani kuna kutuba chani ke muntu ya dikanda ya munu kumbu ya munu ke pongi kumbu ya munu ke pongi ve. Bonjour écoute-moi bien Mon gars, mon côté avec la vie privée au bantu. Tu comprends, non? Moi, quand je fais mes lives, je rentre pas dans la vie privée de Babantu. Tu comprends? Donc, si tu es d'accord avec membre et dit mais ça là, c'est ton problème. Tu comprends, non? Tu es mon frère, je n'ai jamais rentré dans ta vie privée. Mais il ne faut pas que tu pousse mon côté dans la vie privée. Tu comprends, non? Mon problème avec Obembe, ce n'est pas ton problème. Je ne t'ai pas dit que tu as fait 100 €. Tu ne m'as jamais aidé depuis que Mouga n'a pas fait. Je me bella. Je me demande aide. Tu n'as pas pu m'aider. Je ne vais pas faire un bon Canada. Je ne ni ba norba vana singa encore ba vana finge na ba réseaux sociaux ba badnge vana ko pesa ba mbongo vana ko sumba ba bilele na ba Canada ba norba no ni ba norba vana singa encore ba vana finge na ba réseaux sociaux ba badnge vana ko pesa ba mbongo vana ko sumba ba bilele na ba Canada ba norba no ni ba norba vana singa encore ba vana finge na ba réseaux sociaux. C'est pas ça? Donc toi si tu es radin, hein, tu n'arrives pas à aider même ta famille, hein? Donc, coup de fait,
la vie privée, mon au Bembe, moi je t'avais bien dit, au Bembe, c'est un cuivre, une seule base d'excuse. Il y a un seul vidéo, un seul base d'excuse. Je ne vais pas lui donner 100 euros. Tu vas monter, tu vas descendre. Je n'ai rien à foutre. Tu as compris? J'étais bien éduqué, moi. J'étais bien éduqué. Pour te dire que non, une personne qui est bien éduquée ne rentre pas dans la vie privée. Comment? Il y a Moutou. Kousaka na Mounve. Si on me déstabiliser, ben non, unité du Sud à Benina. Je vais le détruire. Kousaka na Mounve. Si on me déstabiliser, ben non, unité du Sud à Benina. Je vais le détruire. Kousaka na Mounve. Si on me déstabiliser, ben non, unité du Sud à Benina. Je vais le détruire. Toi, tu m'avais appelé, non? Moi, je t'avais dit que non, comment? Fouta 100 euros. Moi, je t'avais dit que non, comment? Namoulou, ben nous foutu avec. Je t'avais dit ça. Voilà. Je t'avais parlé de ça. Singe Zol encore que non, moi, j'ai un dossier, il y a Moutanga et Dim. Avant, il y a en France. Il était au Canada, non? Il a fait des dégâts là-bas. Donc, j'ai son dossier qui est lourd. Donc, si ben nous avons que nous mouangis, ben non. La diaspora, ben nous sakana mounve. Je suis quelqu'un qui est fort. Je suis fort. Et je n'ai pas froid aux yeux. Je suis Mambia lourd. Donc, si vous savez, il ne faut pas que vous va jouer une seule vidéo. Tu arrêtes avec le problème de Komodo bébé. Ça ne te regarde pas. Wapi Mutindu, ngekena leki ya Kento, to yaya ya Bakala, yokusaba veba nkumbu ya yani. Ngeke tuba ngeke mutu adikande ya yani. Ve, iya kibake salaka Mutindu inave. Na nitu roron, ina kena kutumisa nge. Yani kena kukabula banzonzo lema kuna kufinga munu. Yake ile kiaji samu nange. Ni peleko muba naka mutu ya maira. Tangu betu kutanaka na mbanza ya Amerika. Ina betu kubikaga tibetu kulala vintwali. Nakati yentu mametu wati muzaba babantu ya ive. Mune na kulala vina bau, muke kulala na hotel. Nungu tala, ya ime kulalisa ti banzonzolo ya beno ya kele ya Mbo TV. Beno me kusola kubumba bamboshi. Beno kutatawa na kubumba bamboshi. Ya kene Mutindu na. Ya ikele ve muzimu ya kusulu wati beto kaka bantu ya Suda. Na beto bantu ya Suda, bantu ya Luvunu kele, bantu ya Mayu ya kele. Bakununtu ya beto mingi me kukotisa beto na diambu ya ibeno kuzawa ya Mbote. Si beto kele na kati ya diambu ya samuti mingi na beto. Na mpipa kena beto, na ntangu kena beto, na mpipa yani kele na bantu ya Zulu. Bantu ya Zulu me kusala mayela, na kutatama kutula beto na bomputu, na bobola, na kumanisa beto. Wapi Mutindu, beno kena kutatama na kuna kusimba diboko ya bau. Kongo ya kintwaji, ndandu yangeni wapina, ndandu ya babantu yangeke ni wapina. Ve, beto me kumanga. Beto kena kunuanina Suda ya Kongo. Gevanda, Mukongo, Mulari, Muhangala, gevanda, bateke kuna nakati ya Mpangala ngevana Muhangala ngevana Musundi ninge betu kuna kunwanina Mubembe Muteke Mulali Bakamba Batondo Bakuni Bayari Bangengi ni beno betu kuna kunwanina yakele vyo oke oui nitiroloke mutu ya Mpangala pongike mutu ya Bwenza yamekoma muzingu pongena nitu ve betu kana kunwanina babantu ya beto ngevana Mumbamba ngevana Mulali ngevana Muyaka ngevana Mupigime ni beno betu kana kunwanina ngevana Muteke ya Sibiti kuna ya Zanaga ya Bambama betu kana kunwanina ni beno kwa ngevana Mutsangi ngevana Mupunu ngevana Mukuni kuna nakati ya bakibangu kuna ni beno beno kina kunwanina ngevana Mulungu betu kina kunwanina ni beno ngevana Mubwisi betu kina kunwanina ni beno kuwa batatana ngevana Muvili Muyombe kuna nakati ya Luango ni beno betu kina kunwanina Suda ya Kongo ndandu ya bana ya Suda ina betu kutuza kutula inza ya Mvimba betu me kutuba yana makelika betu keleve nakati ya Kiyenge ya inza ya Mvimba Kiyenge ya inza ya Mvimba kele Mfuilulu na Bakongo Yenge yenza ya Vima kele Mpasi na Bakongo. Donc niturolome kusola ya yandi ni baba mboshi yake ni Mutindu. Ina maana kuza kuhuna betu kuhuna ngena munu kulakesa bayinzo minani kele kupesa ba mikanda ba mboshi bake na kusala sawa na ba mboshi yake ni Mutindu. Foba kutuba yana makelika na babantu ya beto yake ni Mutindu. Yake Mutindu kukangisa beno na bali sapongo ya George Mbana. Kukangisa beno na bali solo ya Mbukubola ngadena ngadios siatula ya Elombe yake ni Mutindu na kukangisa beno ba filma ya Karasika
benime kukangamaka kuna ya ekele kena kutuma makelika benike na kusuma ba popcorn benike na kuna ba jus mutino na cinéma bazeur na bazeur, ce qu'on appelle en Amérique du Nord entertainment. Ça c'est ce que le système de l'impérialisme avait préparé pour distraire les peuples. Entertainment, on vous boulonne là, vous êtes boulonné par les révélations. C'est ça qui est la réalité. Et nous, quand nous sommes venus avec la solution, ils ne sont pas d'accord. Parce que dans les révélations, il y a quoi? Il y a l'argent, il y a les cagnottes, il y a l'argent des photocopies, il y a l'argent des achats des cassettes, il y a l'argent de transport. Comprenez ça, chers amis. Et nous avons dit non. Nous avons dit non. Maintenant, quand on dit la vérité, quand on parle du passeport de Nitu, où les Américains exigent un passeport biométrique depuis 2002, et les gens viennent nous traiter de menteurs, des fous. Pongui est un fou, ce qu'il veut dire. Mais les Pongui, c'est des dictateurs. Les Pongui, c'est des dictateurs. Pongui, si on ne comme un Kimfumu, il y a une femme même peut-être pure. Pure que Sassou. Mais Pongui, je vais te le dire. Ce n'est pas Nitu qui vous avait sollicité dans l'unité du Sud. Ninge mutu sollicité que Nitu. Ninge mutu sollicité que Mounou. Ninge mutu sollicité que ba leader Minga Diasporawa. Tu as appelé les gens, non? Même Mounge Bokla Mounou. Ninge vana Bokla ba banque na téléphone, non? Ça n'a pas ça n'a pas na l'unité du Sud. Mais Ninge vana sollicité ma banque. Un grand menteur comme toi. Tu fais honte à tes enfants. Tu fais honte à ta femme. Fomou Zabisnge, ta femme n'a pas un bon mec. Tu es un bandit. Et tu es un menteur, tu es un sorcier. Parce que il faut être sorcier. Na comme na niveau ngemekuma, na ba mamu na buzonzaka. Toi tu es malin, tu n'es pas intelligent. Tu es malin. Parce que le malin vient du diable. Un orgueilleux, tu es hautain. Il faut reconnaître que comment toi tu es en train de faire du mal aux Congolais. Ngé na sala mbi. Maman ngé na sala ka mbi. Ngé na kutasa ba Congolais nsobi. Tu fais la honte. Ah on a diaspora. Bernard Pongui. Tu es une honte. Ah on a diaspora. Tu es un gamin. Tu raisonnes comme un gamin. Quand on dit même que toi tu es ingénieur. Mais si c'est ingénieur Nyoso, qui n'a comportement que vous avez, mais c'est grave. Congo qui a avancé, pourri, hein? Au-dedans de toi, tu es pourri. Il y a quelqu'un qui parle, il y a Pamba, hein? Tu te dis ingénieur, tu as quelqu'un qui n'a pas de licence. Mais on s'en fout de tes licences, on s'en fout de tes licences. Tu es un abruti. Avec tes licences là, mais tu es un abruti. Tu n'es rien. Pongui, tu ne pèses plus dans la diaspora. Tu ne pèses plus même dans le Congo qui n'a pesé qu'il y avait. Donc toi tu te crois pour qui? Toi tu n'as rien. Tu veux impressionner les gens en disant que comment toi tu as des moyens. Tu ne crois même pas en Jésus. Donc, Ngena démon, Belge façon aussi. Tu es un fils du diable. Donc, tu es un fils du diable. Quand vous n'êtes pas congolais, que Nitu Rolon qui n'a pas de passeport biométrique, Belge croire parce que c'est des abrutis comme toi. Je vous dis ça. Vous tous qui supportez Pongui, il y a un baquin qui n'a diaspora, on a bois là. Vous êtes des abrutis comme Pongui. Vous êtes des abrutis. Parce que même il y a couleur même qui boule. Pongui qui boule. Même qui boule, même l'outil en Pongui. On dit que c'est un intellectuel. Un intellectuel qui se comporte mal. Surtout que Pongui. Je ne sais pas si c'est normal. Ou est banda.
Koulaouka. Donc Nina, Dieu a précipité Satan. Nina Satan me qui côté na batime bampungi. Hein? Bampungi me kuma na batime ya imbi markina. Donc, quand Satan quittait, quand Dieu précipitait Satan depuis le ciel là-bas, et Satan va nazaba que non un jour me ko côté na kata time ya mpungi. Tombe bien, il me condamne parce que je devrais être devant un démon, un criminel, un sorcier comme Pungi. Gloire à Dieu, il me condamne. Parce que si je condamne, je devrais serrer la main à un démon comme Pungi, à un jaloux comme Pungi. Il est jaloux comme des Nitou Roland. Alors, quant à Nitou, très dessus, parce que, oui, demandez à Nitou, quand même son lieutenant vient dire, ah, il t'a toujours soutenu. Demandez à Nitou, toutefois que j'ai été attaqué, il a déjà fait combien de vidéos pour venir me défendre? 0 vidéo. Comprenez? Il est toujours au-dessus de la mêlée. Nitou n'a jamais fait une vidéo au cours de laquelle il est venu porter son soutien à Bernard Pongi. Mais allez-y à YouTube, tapez soutien à Roland Jérémy Nitou, vous allez voir des tonnes de vidéos que j'ai fait pour soutenir Nitou Roland. Comprenez, chers amis? Alors, arrêtez la manipulation. Comprenez? Nitou n'a jamais fait une vidéo pour soutenir qui que ce soit. Parce qu'il est au-dessus de la mêlée. On l'appelle président. Ce n'est que d'autres personnes qui peuvent le défendre. Mais allez-y, regardez combien de vidéos Pongi a déjà réalisées. D'ailleurs, de toutes les façons, nous allons ressortir ces vidéos. Nous allons les mettre sur notre mur Facebook. Pour que vous compreniez le degré de considération que moi j'ai toujours eu, de la façon que nous les avons reçus aux États-Unis, vous les avez tous eus, mais il se permet d'envoyer Kimpo Alain pour venir m'insulter. Kimpo Alain et moi, on n'a pas les mêmes niveaux. Putain, apprenons à respecter les autres. Oui, c'est mon coup de gueule aujourd'hui, de ce samedi, parce qu'on en a marre. Et Nitou ne peut pas se permettre de jouer ce jeu, de faire semblant qu'il n'est pas dans les polémiques. Et aujourd'hui, on l'a vu, il est allé prendre encore Alain Kimpo. Mais, arrêtez de regarder le groupe Les Indignés, totalement fracassé. Elie Mosson venait dans nos groupes ici, avec des discussions. Elie Mosson connaît ce que moi j'avais pour Nitou. Si Elie Mosson est un homme intègre, il vous le dira. Quand on faisait des réunions dans le groupe avec les frères Javet Bilangui, les frères Edim Kaï, on a dit, on va monter le plan. À l'époque où nous défendons encore la République du Congo, on a dit, on va monter le plan, on va former un front en mettant Nitou, on va positionner Nitou comme le président de la République du Congo. Elie Mosson vous le dira, mes chers frères et sœurs. Les Edim Kaï vous le diront. Javet Bilangui vous le dira. Mais Elie Mosson nous a dit, non, 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 je ne suis pas d'accord. Elie Mosson a dit non. Parce qu'il n'était pas capable de gérer. Il n'était pas capable de coordonner. Nous, on a dit à Elie, moi j'ai convaincu Elie Mosson. Il dit non. Nitou est conciliable puisqu'il est aimé par les gens du Nord. Nous, on sera derrière pour barricader, pour mettre des projets de loi, pour mettre des stratégies. Vous comprenez? Elie Mosson vous dira que oui, Pongi l'avait proposé, si Elie Mosson se rappelle et il est conscient de ça. Et Julie Kael Bekuta, moi je l'ai rencontré aux États-Unis, on est parti à l'ONU avec Julie Kael Bekuta. Demandez à Julie Kael Bekuta, quel est le projet que moi j'avais dit à Julie Kael Bekuta? Alors, arrêtez de manipuler le Congo. On nous a assez divisés, et là vous êtes encore rentrés dans le jeu de la division. Et je vois beaucoup de gens sortir et le disent, oui, vous vous coup de poignet entre vous, vous vous divisez. Non, on ne se divise pas. Il y a un front qui a décidé d'aller serrer la main de Sassou Nguesso Christian Denis. C'est ça la réalité. De nous imposer 50 ans. Ils sont en train de changer la constitution. C'est quoi leur solution? Demandez à Nitou. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il fait pour empêcher que ce fameux fils zaïrois puisse prendre les commandes de la République du Congo, ce Congo qu'il est en train de défendre? C'est quoi sa solution? Il propose quoi? Rien. Parce qu'ils sont dans leur deal derrière les portes. Et moi, je ne vous permettais pas d'aller dans ces deals-là. Certains d'entre vous passerez derrière mon cadavre. Mais je vous dis, vous ne passerez jamais derrière mon cadavre. Parce que la fédération va s'imposer à tout le monde, c'est un nord du Congo. Vous êtes d'accord ou pas? Vous avez deux choix, intégrer la fédération ou aller au nord du Congo. Mais on vous le dit, si vous venez pour combattre la fédération et que le sang du Congo coule, on va raser le nord. Comprenez? Voilà ce que je tenais à dire, de donner mon coup de gueule par rapport. Et là, j'indexe Nitou. Parce que c'est Nitou qui a dit à Alain de venir m'insulter moi. Mais traitez-moi de fou. Mais traitez-moi du diable. Comprenez?
Donc Sassou devient l'homme le meilleur. Le diable devient Pongui. Parce que Pongui est parmi les gens qui proposent la solution. C'est inimaginable. Quelle manipulation. Mais finalement, c'est quoi la solution? Vous allez continuer à montrer les maisons. Êtes-vous capable de récupérer ces maisons? Non, vous n'êtes pas capable de récupérer la maison. Comprenez? Vous n'avez aucune solution. Vous n'avez pas d'issue de sortie. Intégrez la fédération, c'est là où vous trouvez votre protection. Mais vous êtes en train de commettre la même erreur que le défunt Kolela Parfegui a commis. C'est-à-dire qu'il a cru au Mboshi. Aujourd'hui, il n'est plus en vie. Vous êtes en train de commettre la même erreur. Mais dites à Nitou, toi tu as choisi de protéger les Mboshi. Il a commis cette erreur-là. C'est ça qui est la réalité. En moins ce que tu nous dis que tout ce que tu nous disais avant, c'était simplement un jeu. Mais si réellement c'était dans la vérité, et que tu te tournes à la dernière minute pour aller protéger des gens qui sont capables, qui sont en train de massacrer les nôtres, des gens qui ont tronçonné les arbres fruitiers dans Pangala. Pangala, c'est chez toi. Des gens qui ont violé les mamans, des jeunes dans Pangala. Des gens qui ont brûlé plus de 400 villages dans Mpangala. Mpangala, c'est chez toi. Et que toi, tu refuses d'aller protéger Mpangala. Tu refuses d'aller protéger les mamans de Mpangala. Tu refuses d'aller protéger les enfants de Mpangala. Pour l'intérêt des Mboshi. Mais vous êtes des maudits. On vous le dit. Mais nous, on ne va pas vous laisser manipuler le peuple de Mpangala comme vous l'avez fait. Et nous, on ne va pas vous laisser piétiner sur nos peuples sur dessus comme les aînés en l'ont fait. Et que vous, les jeunes, vous changez de cap pour aller détruire. On vous le dit, si c'est l'affrontement, on ira à l'affrontement. On vous le dit. Mais honte à toi, Nitou, qui se permet de partager. Alain Guipo, je comprends. Alain Guipo, c'est un abruti. Alain Guipo n'a jamais fait l'école. Mais il est manipulé par qui? Par toi. Et aujourd'hui, tu te mets à l'exhiber et tu crois que c'est un trophée. Tu le manipules, mais tu es en train de mettre Alain Guipo dans des positions compliquées. C'est très grave ce que tu fais. Si toi-même, tu n'as pas le courage de venir m'insulter, et tu envoies Alain Guipo. Mais montre-toi. Et pourquoi tu n'étais pas capable de régler les problèmes d'Alain Guipo? Une affaire de 108 € avec Obembe. Alain Guipo est allé s'endetter auprès de Mossi. Obembe, c'est un garde du Nord, n'est-ce pas? Obembe t'a appelé pour régler ce problème. As-tu pu régler le problème? Non, tu ne l'as pas fait. Obembe était obligé de venir en public. Pendant que nous, on s'est levé pour aller essayer de régler l'affaire, ce même Alain Guipo ose nous insulter, ose nous dire que nous sommes en train de rentrer dans les affaires privées. Si nous étions rentrés là-dedans, parce que Ferrol Obembe avait cité nos noms là-bas, au cours de cela, nous ont dit, pour défendre l'honneur des Congo, nous allons payer cette maudite somme de 108 €. Mais comme il était tellement gueulard, il nous a dit, vous ne devez pas payer ça. Et lui qui est allé prendre un prêt auprès de Obembe, il demande à Obembe de s'excuser avant de payer l'argent de tout. Oui, est-ce que ce type-là est quand même normal? Il y a véritablement un problème. Pourquoi Nitou n'a pas réglé ce problème-là? Il n'a pas pu régler ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un leader, c'est un petit manipulateur. Quant à Nitou et moi, on n'a pas les mêmes niveaux, on n'a pas la même vision. Il est pour le Congo indivisible, c'est un débraziste, certainement membre de la loge, je ne confirme pas, mais nous sommes des cerveaux libres, des esprits libres, et nous défendons l'intérêt général des Congo. À bon entendeur, salut. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord de mon coup de gueule, ben, je ne peux rien dire. J'ai une réputation à conserver, j'ai une famille à conserver, et j'ai une épouse qui m'a beaucoup soutenu. Hein? Vous ne comprenez pas ce qu'elle est en train d'endurer ici, à cause de moi, qui ont mené toute cette famille pour la cause de défendre le Congo. Vous ne comprenez pas comment j'ai sacrifié les finances de ma famille dans cette affaire des Congo. Comprenez ça? Donc j'ai cette réputation à défendre, et je ne laisserai pas des gens piétiner sur mes frères, sur mes sœurs, parce que quelqu'un veut vouloir usurper le titre de membre de famille. Je vous ne laisserai jamais. Si vous êtes habitué à insulter Antoinette dans ses caleçons, à insulter Sassou dans ses caleçons, Pongui n'est pas cette personne. Oui, le leadership, nous, on ne vous laissera pas nous manipuler. Jouer à ce petit jeu de Sassou. Vous êtes cassés derrière les portes et vous envoyez d'autres pour venir donner les coups tordus, les coups bas. Et c'est vous qui vous êtes là en train de distribuer, en train de partager. Allez-y, pour les supporters de Nitou, dites-lui pourquoi il a mis cette vidéo de Alain Guipo qu'il est en train d'insulter toute ma famille. Là, une famille qu'il ne connaît même pas, même s'il parle d'un frère qui est en France. C'est qui ce frère? Pourquoi ce frère-là ne sort pas? Il ne me connaît pas. Il n'est pas membre de ma famille. On n'a pas le même sang. Il s'appelle
Kimpo, moi je m'appelle Pongi. Et encore lui, il ne connaît pas mon nom, parce qu'il m'appelle Pongi. Je ne suis pas Pongi, je suis Pongi. À la prochaine mes chers amis. Au revoir.